Mwami Yesu, turagushimye, turaguhimbaje. Dushimye ineza yawe, imbabazi zawe, ubuntu bwawe bikomeje kuganza mu buzima bwacu. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushimiye ko uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiduhagazeho. Mu izina rya Yesu Kristo utubera amaso, uka mu ruhande rwacu buri segonda, buri munota, buri saha, buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi, buri mwaka. Uduhagararaho tugahorana amashimwe mu mitima yacu. Mana, tuguhaye icyubahiro, ushimwe ushyirwe hejuru. Ureke mu guca mu kuramya, hari umubyeyi wakira, hari umupapa wakira, hari umusore wabohoka, hari umukobwa wabohoka. Hari benshi bagaruka kuri Kristo, bagaruka ku birenge byawe, bakumva bakarya ku mashimwe yawe. Mwami mwiza, urakoze Mwami Yesu, turagushimiye kuri Imana igira neza. Ubane natwe mu izina rya Yesu na bene data. Amen, amen, amen. Ariko mw'abantu mwe, Yesu ni mwiza, Yesu araryoha. Kugirirwa ubuntu ukamumenya. Namanangara iyo nkubonye, nsanga urengeyo ko bambwiye. Mana we, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'abanumva. Mana we, ubundi singa hari ukuntu Yesu bamutubwira, bakamukubwira ukamwumva, ariko iyo agusanze wowe muri wowe, Yesu akagusanga muri mwenyine, nibwo ubona ko wa muntu wakubwiye Yesu yamukubwiye igice. Namanangara iyo nkubonye, nsanga urengeyo ko bambwiye. Lekote lebrade, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'abanumva. Namanangara, namanangara iyo nkubonye, nsanga urengeyo ko bambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'abanumva. Nisanze mu rukundo rwawe, wambereye uburuhukiro, n'ubuntu bwawe ndaryohewe bumpagije. Ndi kumwe nawe ndaruhutse. Nisanze mu
nawe ndarutse nisanze mu rukundo rwawe wambereye urugiro n'ubuntu bwawe umagije yoyo ndi kumwe nawe ngenda ruhutse Thank you. Nisanze mu rukundo rwawe wambereye urugiro lekotelebrari n'ubuntu bwawe umagije ndi kumwe nawe nisanze mu rukundo rwawe wambereye urugiro n'ubuntu bwawe umagije ndi kumwe nawe ndaruhutse ndi kumwe nawe ndaruhutse ndi kumwe nawe ndarutse ndi kumwe nawe mami ndarutse Mana mu ijuru bahereza umugisha ibagiriye neza mukomeze mudushyigikire mukoreshe kugira ubutumwa bubashe kugera kure bufashe benshi ndabizi neza ko abanyarwanda baca umugani ngo nta nduru ivugira ubusa imusozi ndabizi neza ukuramya guhimbaza Imana ntabwo kuri buze uzura ubusa mu mutima wawe hari benshi bakeneye gukira hari benshi bakeneye kubohoka hari benshi bakeneye kumva ubutumwa hari benshi badafite uko babwumva hari benshi bakeneye kugira ngo tubahwiture bumve ubutumwa please dufashe kugeza ubutumwa kure kugira ngo na mwene so nawe abashe gusingira ubwiza bw'Imana. Shalom, murakoze.